अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी प्रेसिडेंट रूल थमख्रबा मतुंग अहानबा ओइना हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह गवर्नर उन्नदुना वारी सानख्रे गोलताबी थौदोक्ता गवर्नरना मणिपुर मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइदुना मफम कयादा मैरा रैली चटख्रे फ्रंट ना चंगचिलक पखोंजंग सिंगदा मियामना सौगतपियु कोकोमी स्टूडेंट फ्रंट प्लास्टिक अमदी अतई वेस्ट सिंग मई थाबिगनु मफम चाना थमदुना सेल ओंथोकमिनसी इको नेटवर्क मणिपुर मणिपुर दा हौखिबा अहिंगदा मयाय ओइरकना अनिरक युहा हाख्रे खुरुमजरी मामी टीवी संदोक चबा मणिपुरी पाव मियंग ताबिरमनिबसिंगबो निरुपमा मुतुमना तरामना उक्चरी पाव संदोकना पिजरी हौखिबा फेब्रुवारी 10 2015 बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर संबित पत्रागा दिल्ली दगी हलमिनरकलबा मतुंग नुमित अदुगी नुंगथिलदा एन बीरेन सिंहना चीफ मिनिस्टर की फम थादोख्रबा मतुंग मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमख्रबा मतुंग ngarang नुमिदांग अहानबा ओइना हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह राजभवन चतुना गवर्नर उन्नदुना वारी सानख्रे महांगना गवर्नर उन्नरुरबा मतुंग लुवांग सांगबमदा लेबा महाकी युमदा पावगी मिफम अमा पांगथोक्तुना एन बीरेन सिंहना फोंदोखिबदा होम मिनिस्ट्रीना हंदक बांग्लादेशी अमदी म्यांमार की इलीगल इमिग्रेंट सिंह था अमगी मनुंगदा खंदोकलगनी हाइरखिबा अदुगी हरावबा फोंदोक्लदुना गवर्नर गा उन्नरुबनी चाही अनि हेना मणिपुर मियाम मरु ओइना तंपाकी इचिल इनाउ सिंह अमदी रिलीफ कैंप लेरिबा सिंगना युमदा हंजिनबा फंगदबा स्कूल कॉलेज अमदी मीगी युमदा सैदांगदुना लेबा मतम सांगलगले मसिगी अवाबा नुंगाइतबा मरक असिदा ngarang nahan sirui lily festival chatpada bustam manipur thaba yaroi haibagi thaudokta hojik ima ivel amadi CSO mayamna kongjang changsin bada asok apan su yaure sok laba sing adu gi damakta su nungaitaba phongdok li haina mahangna phongdokhe makhata na mahangna phongdokhi bada tampaki miyoi sing maru oina maitai singna highway da chatpa yadriba ase athuba matamda mathokta ba thabak lokhatuna achat chalhanninge पुरुप अनिमा की IDP सिंह मयुम थादोक्तुना लेरिबा सिंह असे चंगबा याबा मफम सिंगददी चंगननबा लंबी सिनबिबना फगनी हाइना महांगना फोंदोखे Honorable Governor की दा संजरोबनी Honorable Governor दा उन्नरे आई मांगोंदा सर उजिक थोइबा थौदोक्सी इसांग सिना कन्ना सु होना बिरे दबु हेन फजना कन्ना होना हनिंगे तंपाकी मीसिंग मरोइना मैदै सिंग ना हाईवे सिंग चतप याद्रिबा सिमा थुबा मतमदा कोइ करिनो करिनो तोरगा हांगगा चलहनबा पामी अदगी बोट कम्युनिटी की IDP की मयुम थादोगा लेरिबा सिंगसी आया आया मफमदा याम थुना हंजन हनबा मथु तानी अदुगा लेरिबा खुलाई पाइबा सिंग बोट मसी डिसाम तोबा मधुदा प्रायोरिटी अहुम से पिहननिंगे हाइदना माइसु पीरी आई कन्न होनरी बस की मतांगदुमा नाजु याम नुंगाइ होगदे कमाय तोबना कम्युनिकेशन गैप लाइरिनो कमाय तोइनो इशु याम नुंगाइते मधु आइना फजन कौरगा उनरगा वरी उताइ साबिरगा सेटलमेंट अमा तोबिरगा तोबियु मयाम लोइना नुंगाइनदे इवन आई मक्सु नुंगाइतदना सोशल मीडिया दा कंडेम तौजगिबनी अदु कोकोबिना मणिपुर मियाम लोइना गोलताबी थौदोक्ता मणिपुर गवर्नरना मणिपुर मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइजद्रिबा फावबा मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिनखिगनी अदुबु मखा ताना हनबल लेतना मफम कयादा खोंजंग चंगसिनबा लेप्त्री ngarang numidang kakchang district ki waikong amadi thongjawgi maira paibi club singnasу ngarang numidang masing yamlaba maira paibi singna thongjaw public ground da COCOMI kakchang district branch ki thaupuba sing yauna
पुल्लबा मतुंगदा ग्वालताबीगी थौदोक अदुगी मतंगदा मणिपुरगी चीफ सेक्रेटरी DGP Security Advisor resign तौगदबने मणिपुरगी गवर्नरना मणिपुर मियामदा लाले हाइजगदबने ग्वालताबीगी थौदोक मणिपुर मियामना यानिंगदे MST बसता मणिपुर मुथलु हाइबा तराइना लौदे मणिपुरगी सक्तमदा सिंगनरकप यारोय long live मणिपुर की सक्तम कायबे यारोय मणिपुर इमाने याइफरे हाइबना जिंगबा खोलाउ सिंग लाउदुना इंडो बर्मा सुगनु लंबी के वाइखोंग फाउबा मैरा खोंचत चटखे खोंचत अदुदा सरुक याखिबी वाइखोंग अमदे थोंजाउ अपुनबा मैरा बाइबी लुचिंगबी अमना फोंदोरखिबदा इसागी इरमदमदा लेना आइखोय असे इरमदम मणिपुर हाइबा वाहै मुथलु हाइबा असे इमा इवेल सिंगना थमोइदा असुकी मदे ओमचाकना चाकले मणिपुर मियामना पेनद्रे हाइबा असे चटलिबा मैरा रैली असिना साखीनी हाइखे अमरोमदा सगोलबन माइकैदसु ngarang numidang yamlaba Kasing district ki manung sauna leba waikong amadi thongzau apunba maira paibi ani amadi club khulasigi club ani asina sinja langdaluna satliba maira rally asi hojik thokliba manipur gi irang asiga mari leina chachaba rally ne haibadi satliba rally asigi maramdi isagi ramdamda leina akoise manipur haiba wa isagi इरमदम असिगी ममिंग असे मुथलो हैना हाइरकपा असे मणिपुर की लैरिबा इमा इबेल सिंग अमदी मणिपुर की मियाम खुदिमन असुकी मतिक पेनाद्रे अमदी थमोइदा असुकी मतिक ओमचांग अदुना जागला हैबसे ngasiगी चटलिबा रैली असिना साखीने मे कुन लिसिंग अनि कुन मंगागे गोलताबी थौदोकी मतंगदा मणिपुर की गवर्नरना मणिपुरी मियामदा लाले हाइजगदबनी लोइना Chief Secretary DGP amadi Security Advisor Moral Ground da fam thadukadabani haiba demand ga loinana miyamgi khongjang hena kanchilakli COCOMI students front nasu miyamga loinana democratic oiba khongjang leptana changchilakli miyamgi apamba mayokta Manipur ki Governor Chief Secretary DGP amadi Security Advisor na tumina leisinba asina maram oiduna miyamgi asaubadi nongmagi fathaba ngambagi wangmada lagle अदुबु यामना लाइबक थीबदी थिंगलदा ताइनबा ngamdraga नासिखोंदा ताइनै हाइबगी मतौगुम डेमोक्रेटिक ओइना खोंजंग चंगशिलिबा COCOMI स्टूडेंट्स फ्रंट दा यावरिबा डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस ऑफ मणिपुर देशांगी ऑफिस ngarang नुमिदांग वाइरम मणिपुर पुलिस की टीम अमना थोंगलोंग सिलंबगी थवोंग असे COCOMI स्टूडेंट्स फ्रंट ना अकनबा मओंगदा कंडेम तवी डेमोक्रेसी चटपा लेबाक अमदा माहिरुइ सिंगना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग चंगसिनबगी राइट फाउबा मतबगी मओंगदा माहिरोई लुप सिंगी ऑफिस थोंग लोनसिनबा असे अकी अखंग पीबगी थवोंग असिना हौरिबा मियामगी इहौ असे नमथब ngamloi मसिना हेना इहौ असे अचाकपा मैदा गी हप्पगुम थोकले मणिपुर की पुवारी दा अमुक हना थोखिद्रिबा यामना लाइबक थीबा मे कुन लिसिंग अनि कुन मंगागे गोलताबीगी थौदोक अदो इचम चंबा थौदोक अम नते थोखिबा थौदोक अदो मणिपुर की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी दा अचौबा सिंगनाबा अमनी लोइनना मणिपुर की मियामबु करिसु लेतना खनबगी मचत अदु उथोरकपनी असिगुम्बा मणिपुर की मियामना इकाइबा नंखिबा थौदोक असिना मरम ओइदुना पेंद्रबा मणिपुर की मियामना हौनरुबा नाइदना थोरक्तुना मणिपुर की गवर्नरना मणिपुर की मियामदा लाले हाइजगदबनी हाइबगी इहौ हौरकपगा लोइदना मियामगी इहौ कनखलखिबनी मरम अदुना मियामगी इहुल खंगना मियामदा सोइख्रे लानख्रे हाइदुना अचुम्बा खोंथांग ओइगनी हाइरी मरम अदुना करिगुम्बा इहौ असि नमथब होनबदा माहिरोई लुप सिंगी मखादा किहन कंहनबा थबक असि मखाताना चक्सिलकलबदी मसि माहिरोई खुनाइदा सिंगनबनी हाइना लौबगा लोइनना माहिरोई खुनाइना माहिरोई की इहौगी पांगल उतुना चपचाना थेंगनगनी हाइना COCOMI स्टूडेंट्स फ्रंटना मरी लेनबा खुदिंगमक्ता थमजरी अमरोमदा हौरिबा इहौ असि पांदम फंगद्रिबा फावबा मणिपुर की मियामना खुसमनना चंगसिंखिगनी मखाताना COCOMI स्टूडेंट्स फ्रंटना चंगसिलकपा खोंजंग सिंगदसु मियामना सौगतपियु हाइना COCOMI स्टूडेंट्स फ्रंट की माइकैदगी अपील तौरकली कुनमाथोई सुबा ओइना इको नेटवर्क मणिपुर की लुबा नानबा लमदम अमा ओइहननबा अमोट अकाई लेहंदबा गो क्लीन कैंपेन की मखादा वेस्ट सिंग अरेंबदा मांगहंदना प्लास्टिक पोल्यूशन थोखंदनबगीदमक खोंजंग चंगसिली अदुना संगसिनबगी मखा चथरकपा ओइना तेंथा मरोंगबमदा लेबा अशोक ट्रेडर्स का खुसमनदुना लमदम असिगे प्लास्टिक फ्री ओइबा प्लास्टिक पोल्यूशन लेतबा
Masina climate change ki chaitheng pidaba environment kanbada mateng oinabagidamak lepa laitana chathajaduna lakpani miyamnasu waste sing arembada manghanbiranu plastic mai thabiranu mafam chadana langthokpiganu mafam chana thambiraga tungsin biraba kanda sel oina onthokminasi kanaba hiramda sizinminarasi environmenta sokhalakadabagi mahutta climate change ki chaitheng phangduna awaba mayoknagadabagi mahutta masi aikhoina kanminna haurasi hairi Tentha marong banda leiba asok traders ka kusam narakanda lamdam mase plastic free oiba plastic pollution leitaba masina climate change ta chaitheng pidaba environment kan bada mateng oina na bagi damak lep leitana sathajaduna lakpani miyamna su wasting arembada mahan biranu plastic sing mai thabiranu mafam chada bada langthokpi bagi mahutta mafam jana thambiraka madu tungsin biraka paisa wano anthok minasi kana bahiramda sinna minasi environment da soalakadu sarukudi climate change ki kaisen phangdana awaba khangda bagi mahutta mase khoi puna khangminaraka mai thadokpi bagi mahutta mafam jana thambiba mafam jana tungjan biba saithokdaba maduna khoi lubanan balamdam amasu ohelani aduga environment kan badasu mateng panglani paisa onthokpa yarabani sel phangbadasu madu khoi kan masibu ohenna honabada paidagi maru oribasi segregation tawbasisu yamna maru oi segregation ningkhina tawbiu plastic na plastic ki aduga chakhumdagi tholakpa amora kai singsu mafam jana thambiraka madu paisa puno onthok minana bhona minasi hojiki aremba posak amata leise ikona masi sinabal loire arembane khallaga hundokpagi mohutta mafam jana thambiraga kana behiramda sinaba yare haibo kanjitang kanbiraga Padi na luba nan balamda mu ohenbada lenga khakta natana koi kudingmona sodang lomina si Directorate of Environment and Climate Change ka khusam naraga pakhachariba asigumlaba khongjang asida miyam punamangnasu support tobiraga koi kudingma environment kanba luba Manipur da haukiba ahingda mayai urapkana thangnana anirak yuha hakre paw amagi matung ina haukiba hing nongyai pung amaga minute yankhai manga adwaida Richter scale 5.2 yona yuha hakre haire Yuwa haba aduki epicenter na Bisnupur district ki Moirangda leinungda kilometer nifuga taruk luba mafamdani maduga ikan kanadana second ahum leiraga Richter scale 5.3 yauna amuhana yuwa haki madugi epicenter na Kakching district ki mafam amada leinungda kilometer phumphuni thoi luba mafamdani yuwa haba aduna Manipur ki mafam kayada kanna nikhi adum oinamak yung kai tekpa amade asok apan thokibagi pawdi leite haire Matam Kuina Manipur People's Party MPP ki marakta High Court of Manipur da leiramba jayetnaba sing adu court asina nakal animaki yanaba puraklaba matung tha ani ki manungda party asige anoba president khannabagi damak lakliba July thagi tarukta MPP ki mikhal pangthoklagani High Court of Manipur da tha asige tarani thoida pirakiba directive amagi matung ina tha ani ki manungda anoba president ama khanbagi mikhal pangthoknana ba khangankhibani Hangan kibagi matung ina mikhalgi numit asi party asigi central committee na warep longmina kibani ngasi Manipur People's Party MPP ki office da pangthokiba pawgi mifam amada party asigi general secretary in charge administration puriba Dr. K Mukta Shanana haikibada Manipur High Court ki directive adugi matung ina tha asigi kunmanga da central committee ki mifam ama pangthokre mifam aduda hauzik oiriba leiba ki fibam asigi yengduna Party asigi chayet na bayaw daba president ama hapa mathau tarakpana anoba president khanbagi mikhal lakliba July tarukta pangthokta leble haiba mikhal asi Gandhi Memorial Hall Imphalda party asigi general conference ama hana pangthoklaba matungda numit asi maktada maning makha tamba MPP ki president ama khallagani haki committee ki warip matungina कोई लेवा के हुजिक और फिल्म मसीदे कोई तंगाई फदना कोई फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट अमा लेतबा यादब अदुना हारिबा सेंट्रल कमिटी की मिफम मसी वारिप मतुमिना लाइबा कोई जून की तांग तरुक जुलाई की तांग तरुक सिदा अकोइना मणिपुर पीपल्स पार्टी की फुल फ्लेजेड फुल टर्म अनोबो प्रेसिडेंट अमा खनबगी मिखल असी कोई पांथोक चरगनी aduna hariba numit asimaktada akoi party ki general conference pangthok sagani hariba general conference hek loibaga akoi party ki president khan bagi mikal asi pangthok ani hariba numit asimaktada
ꯑꯩꯈꯣꯏ election results ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 12 noon ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 1ꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯡ 4ꯒ ꯃꯈꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ election count ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯖꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ 2027ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯦꯅ ꯄꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ MST ꯕꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯃꯨꯊꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ DG ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯕꯦꯔꯤꯀꯦꯗ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ CRPF RAFꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 18ꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ DC ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯆꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ADM ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ MCSꯀ उन्नखꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯌꯧꯈꯤꯅꯅꯕ ADMꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤ ADM ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯑꯣꯄꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅꯁꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯌꯧꯅꯅꯕ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯍꯣꯝꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤ ADMꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯔ 400 ꯂꯣꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯂꯒ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ADMꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯥꯎꯗꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞ BAALꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯗꯦꯕꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯈꯔ ꯅꯝꯊꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ खरा नुंगाइननब हाइदुना उख्रुलदा सिरुई लिली फेस्टिवल तौरकपदा मीडिया पर्सनसिंग MST गाड़ी तोंगदुना चटपदा मणिपुर थाबा वाहै मुथतखिबा मैतैदा नत्तना मणिपुरदा खुंदामिनरिबा जाति खुदिंगबो इकाइबा पीबनी अदुना मदुदा चेनबा आर्मी पर्सनल सिंगी फावबा सस्पेंशन तौई नत्रगा एक्शन लौखली हाइबा वाहै अमत्ता तादबा एक्शन लौखतबा मणिपुर करिनो खंगदबा गवर्नर CS DGP Security Advisor फम थादोकदबनी नत्रगा मणिपुरदगी हनखिगदबनी नत्रगदी CSO सिंगना हेना अकनबा खोंजंग कया चंगसिनखिगनी हाइरी People's Biodiversity Register हाइबा असिदा नोंमगी ओइबा awareness program अमा ngasi kumbi AC gi wangu saval leisemba sanglenda pangthokre Biodiversity Management Committee wangu terakong Gram Panchayat ka khusomnaduna Biodiversity Registration की मतंगदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन की DFO वाइखोम रोमाबाई वांगू तेराखोंग ग्राम पंचायत की एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी की चेयरमैन P बालेश्वर बिष्णुपुर फॉरेस्ट डिवीजन RFO HQ RK सदानंदा याइफा थौसिल विलेज लेवल फेडरेशन वांगू तेराखोंग की सेक्रेटरी TH हरिबती ना थौरम अदुगी अथोइबा लेंबिरकपसिंग ओइना सरुक याखी
DFO Bisnupur Waikhom Roma Baina Phongdokhibada Biodiversity haiba asi karino biodiversity kanbada miyamna logdaba thogdang masi matau karamna aikhoina ngak sengani amadi masina aikhoida kari kana ba piri haibagi matangda machak naina miyamda thamki DFO W Roma Baina biodiversity ki matangda makhataradun hai lamdam asida yamna tangba rare oiba lamdam asidagi su chanaba henasu kanaba sing masak khangdoktuna akoi bagi miyamna BMC da register tahongna na ba khonasi lamdam asida kana raba aikhoina di khangbang ngamdraba kaya biodiversity ki maramda research team amana khungang amada thijinba lakpa matamda mafam adugi BMC gi ayaba yawdragadi hekta tawhaloidabani hiram adugi matangda mangjawnana biodiversity management committee BMC ga munna tana hoba mathau tai madu tana hudrabadi maduna khungang adugi praja miyamda kana gadaba khudong chaba sing phangloi hairaduna wildlife kanbada forest khaktana kanba ngamloi miyam pumnamaki achoba thaudang yamna chawna lei lamdam asigi praja miyamgi oiba lam ahangba leirabadi senthok lambi leinanaba forest na mateng pangba yai thauram aduda yaifa thausil village level federation wangu tera khongi makhada leiriba sele group ki members singsu saruk yaki hay ban đi thảo về mấy em nhà về vợ thì quan tâm thì vui để nên là phun tàu mà cả coi thì mobilize tàu để or thabo tàu on thuốc để hay là tụi mày khăn đi cái nó idea này đi cái tụi mình bây giờ forest cái tụi mình bây giờ adu mấy em này đi ai office đó đúng làm biểu coi đúng mà đi sang là cái tụi chị cái hay về cái chill level mà tụi mình Jahi ahum long ki mamang dagi laibak asidagi COVID-19 ki laina laijat muthaluraba matung mamang tha dagi hauna laibak asigi state kharada no hongna na COVID-19 ki anoba variant anina nahalaba miyoi sing thengnarakpadagi akanba section tharang lokhalingai chairakta laibak asigi north east state manung dagi ahanba oina Arunachal Pradesh ki konung oiriba Itanagarda COVID-19 ki positive case ama thengnare hairi Pau asina haibada COVID positive oiraba nupi adu naupuribi nupi amani mahak laina asigi layung sing mayok narakpadagi Itanagarda leiba RK Mission Hospital da rapid antigen test pangthokpada mahak COVID-19 positive oire haina confirm tawkhibani hairi All Jiribam Sports Association AJSN Sinduna Jiribam Higher Secondary School gi Sanabungda Team Taramapanna Saruk Yaduna Sanaba Hokiba First Satish Chandra Roy Memorial Mini Boys Under 13 Futsal Football Tournament Listing Ani Kun Mangage Ngarang Sanakiba Preliminary League Round Match ki ahanba match da Ichel Club na Mangal Club po goal ani ama ani shuba match na Maira Club na LEC Bibu goal Taruk Sino aduga ahum subada Yawol Club na RCC bu goal ahum amada MITvPRIMETIMEEnglishnews match sing asi A Joykar Singh KH Nilakamal Singh amadi Amazing Pangmaina conduct tawkhi ngasigi ahanba match nungthil pung aniga minute kunthra da PSG ga UPC ga ani shuba match na Oriental Club ka Ichel Club aduga ahum suba match na LECA ga RCC ga sanagani tournament asi Jiribam ge Kalinagar da leiramba housing na Silchar da leikraba Saitabata gi leikhidraba mapabungi mingda kachaba football tournament ni Aroibada maroiba pau amu hana pizari President rule thamkraba matung ahanba oina hanagi Chief Minister N Biren Singh Governor unaduna wari sanakre Goldavi thodokta Governor na Manipur miyam da lale haijagadabani haiduna mafam kayada maira rally chatkre COCOMI Students Front na Changchilakpa Khongjang Singda miyamna sawut piyo COCOMI Student Front
प्लास्टिक अमदी अतई वेस्ट सिंग मई थाबिगनु मफम चाना थंबीदुना सेल ओंथोकमिनसी इको नेटवर्क मणिपुर अमदी मणिपुर दा हौखिबा अहिंगदा मयाई ओइरप कन्ना अनिरक युहा हाख्रे Mami TV na sandok chaba Manipuri Paul Shinjare makha taba pawgi damak biting taduna lebiyo